chỉ bay lệ vek ule India le Pakistan chung chang hi fiam thua an soi thin dana chuan India le Pakistan chu social media chi anin do an ti thina ani du mel viau mai voin mei ninga sang ni som ni panga thleng hi chuan Pahalgam thil thlenga wang bi kin India le Pakistan hi chu an le in do lo chu ani a nima sela in do mai theidin munai ro chuan an om meka nuclear ral thuam nei ram an ni ve ve wang hian in do ta se achak lo zok hian nuclear an phor du mai ring pol anom ve mek boka nuclear an nei zat hi adik tak riat ani lawa rin dan tlang puya chuan a in zat deuh thuaka an rin dan tlang puya chuan India hian nuclear warhead hi atam bera po za som riat vel ani rin ani a Pakistan hian za som sari vel ani ti hi soi dan tlang lon ani boka kumin sang ni som ni panga kumtop lama hi chuan Pakistan hian zani anei manang tia soi pol an ombok India le Pakistan hi lo in do ta po ni se nuclear hi chu an mangam mai lo tura ngai la kan ring sual lawang India phei chu no first use policy nei ani awangin amang masatu hi ani arin om lo hrim hrima no first use policy chungchang hi video top lama hian kan soi fia don nia thil lo thon om ve ro chu nuclear tel lo chuan Pakistan hian India hi akhan lo veu turangai ani a fiam thu pakhat han soi le lokila India le China Indo hnai an ti chuan 6 lian pui te hi an kun huai maya Pakistan nen Indo hnai an ti chuan an mel hi a hlim sur mai an ti thina tuna chuan ani to big kher lawanga engpon i se China ai chuan Pakistan hi chu India hi chuan a zuam deuh ani mai thei Indo tak tak ta se Pakistan mang ang le klom re si hian nuclear amang du mayangem ti hi zo na om thei chan har si chu ani America in Japan rama atom bomb an thak kha kiloton som panga ve la chak ani a an na thole angong nat dan chura phlak takani tunlai nuclear bomb te hi chu khang hun lai ngai tu chuan chak tak an ni to a kiloton zate megaton khat chuang te ni to a US siam B83 te po hi 1.2 megaton vel ni in soyani a India in nuclear test voi ni na sang ka zakwa som ko pariat ami kha athok chak ber chu kiloton somli panga vel ni inan soya kum som ni panga chuang liam le to a heta chang po hian tunlaya nuclear bomb tho dan tir chu kan rin hriat thei mai ome Pakistan hian missile chang sang nei a athok thui thei ber sahin 3 hi nuclear phur thei tura duan ani a kilometer sang thum zanga thlenga ka phak anti a an enchin masak ber kum sang ni som panga ero kha chuan kilometer sang ni zasari somnga vel thlenga thloka an ka chuana hmuna zirin hemi sahin 3 mai po hian India ram khoi mun po akap thei turangai ani India nei that missile nei that Agni 5 ve thung hi chu kilometer sang nga vel ka phak turani thunga heti ni chuan India hi chuan khoi lai hmuna po da ta sela Pakistan hi chu aka phak hrim don ti na ni a champha ya tang po in he Agni 5 hi chuan Pakistan khoi mun po hi aka phak don ti na ni Indian nuclear test trum ni na hi angai nom ve riawa ngai nom ka ti chan chu US spy satellite te mu lo le hriat hau lo an test thei kha ani CIA an buma US sarkar an bum boka US po in an hriat me lo India in nuclear test thei chu kum som chunga US intelligence te lo cham na lian berani an ti hel khani a rei deuh to na a spy satellite an bum dan hitlem kan soidon ani Indian nuclear engine voi khat na chu Indira Gandhi prime minister ani hun lai kha ani a Rajasthana Pokhran thaler muna sangka zakwa somsari pali me ni som pariat jingdariat le minute nga khan ti po ani a hei hi US chon a hlo cham ti ani antina a India chon hlo tling anin ti thunga hemi trumba anti po chin hi engine na tak meu experiment atan ani awangin na lo te a puak tura duan ani baka Indo na man turati po anilawa peaceful demonstration atan mai chawani anti a hewang hian then khachuan kiloton somvel chau athok na ani anti a narem tak thoni kiloton som po hi he nuclear ti po chin hi amhinga
Smiling Buddha an ti he ani huna local zela nara simharao prime minister ron ni khan sang zakwa somkwa panga a nuclear test turin ruam man na an siam le a test na tur khur atanga tui an pam chuak lai vel kha US spy satellite in a lo mukhiau maya President Bill Clinton a hun lai ani Bill Clinton chuan India chu a malak na chhun zom lo turin ati India la tual doi sarkar ti taka nuclear test tur ruam man na kalmek po anti khotlaya an chol san ani alanga chuan kumsang ka ko somko pariata India ram in thlan pui nei tur ani chuta chuan BJP chuan prime ministerial candidate tan Vajpayee an machona an mathe Vajpayee chuan a campaign aw hla thlan tlin anni chuan India chu nuclear ral thuam nei rama an siam don thu aron aw puita Vajpayee chu prime minister an nitange ya an sarkar changarei lote March thla prime minister Vajpayee chuan India nuclear scientist pani R Chidambaram le APJ Abdul Kalam te chu ti puin March ni som ni pariat sang ka zakwa somkwa pariat thutluk na an siama an thutluk na chu nuclear test tur ti ani India intelligence te chuan US spy satellite in an chevel chu an muthei ti an lo hriat to awangin chet sual an tum to lo amalok kumthum kalta khan India in nuclear test atum ti an lo hriat to awangin US spy satellite lain ama zong ayangun zokin pokran thaler chu an vila heiwang hian India chu film khur chikimin a film khurani bermaya midang te hriat thiam velo turin trong bik te trong man bik tur kot khate ang chi khan siama minglem te po anin vo vek boka entirnan Charlie hi sahuana akalem ti thuanin thon chuan Defense Research and Development Organization DRDO team hi control room an omem an ti na ni Bravo hi atong trayem ti thuanin thon chuan Baba Atomic Research Center BARC team hi nuclear manroda khom na hun bangkara an omem ti na ni le an khurlai nuclear ti po na tura an khurlai minga te po White House ti te Taj Mahal ti te le whiskey ti ten manga test na tur mun ma buat sai chu 58 Engineer Regiment te na ani an tumber chu tu ma khiat lo le tu tema in an mu lo tura test na tur mun ma buat sai ani scientist pani APJ Abdul Kalam le R Chidambaram ten an na tho na mun an tlo ve po in sipai thuam ang devin korhring an ha soidan pakata phe chuan APJ Abdul Kalam hi Major General Prithviraj ti in an soya R Chidambaram po Major Natrasa anti thunga hetiang hian sipai nun chan chet vel sipai na engamo training vel an nei angin anin lamtir ani zana na an thoka leilai na na an man roman bulldozer le khol chi sang te chu khoi chet ngai lo anga lang turin khovar fel ma in om na ngaya an da le veka khualo thima angai te bokin na an thok le khovar dona an khol man ho le an bung ro chi sang te chu angai ang che in chuna chon lang turin an han da le test na tur mun an lai khuar na po sipai uniform rang chi anga siam netin an khu an lei vung te po thaler vaivut anga lang thei turin achang chuan an chok chama achang le thaler vaivut thli in alen khom angin an da boka electric hrui chi sang te po vaivutin an hai vur vek boka engkim an pe fel nu me ni khat sang ka zakwa somko pariat jingdar thuma bom chu Baba Atomic Research Center atangin Bombay Airport anda Bombay Airport atang hian India sipai thlona bungra phurchi AN-32 mangin Jaisalmer Airport an phur chuak ta ani Jaisalmer Airport atang hian army convoy truck pali mangin test na mun tur pokrana an phur liam le army convoy truck hian trumthum phura an mangani hen truck te hi pon lama alandan chuan eipul phur motor lian ang main an langa achungai ro chuan bom la om ber an phur thung siani
me ni som pakhat ate sturin ro man na an siama ati po hun tur dar kare ro chu khom dan le thithot dana zirani awangin soilok thei ani lo thunga nuclear bomb test tur hi group ni in an kalpuya group khatna hian bomb chithum an te sanga group ni na po chithum tho test turani group ni na hi chu na lo te apuak tur le en chin na experimental tan chawati ani a ti chuan White House ti hming an vua khur metar zani somthum fit zasari somnga vela thuk le khur pakhat Taj Mahal anti metar za somnga chu fit zali somkwa ti nani chumi anga thuka le khurdang kum karan anti ate chuan an bom test tur chu me ni soma an thak fela kum karan khurami hi chu kiloton po tlinglo ani awangin zandarier le achan veya army engineer ta chuan an chin fel thaya apuak na bertur fit zasari somnga athuk White House anti po ni tur jingdar lia an chin fel boka Taj Mahal khurpo jingdar sare le achan veya an chin fel thei ta bok ani ti po hun tura an ro man chu me ni som pakhat jingdar kwa ani bom ti po na tur thalera chuan khualum hle maya centigrade degree somli pathum ani kholum le vot hian bom ti po thua kongro asusan lawa har sat na siam tu berchu thli ani ti po na tura an khur lai hi athuk viau lawa khur an chin dan po nuclear zungzam pu chuak thai lo rani nge yem ti an soi chiang am bok si lo heng aya khur thuk zok daya US na lo test to na po a chin na a sil a him tok lo alo am photo a bom ti po ni tur chmalama hian thithot dan chu adu om lo riau mai le ta ngala mi hring te chen hoi zonga thli a thot latawangin chmalam chuan anti puak ngam lo phota Delhi lama chuan Prime Minister Vajpayee le a Principal Secretary Brajesh Mishra te chuan jingdar ko atangin test result riat tumin an beng an sireng boka chhnulama chuan thithot na hoi zong po adang lam ta a tlaidar thum ani a India missile man ti hiala ko tak APJ Abdul Kalam chuan Prime Minister Vajpayee chubia in thitho are tak thule hunrei lo te a bom chu test thei ani don thu a hril ta ni DRDO IOA test na tur mun buat sai tu director ke Santhanan chuan countdown chabi chu safety officer Vasudev anhena ahlana Vasudev chuan call and kim le test indicator zong chu apa ngai vekani ti an fi vek nuwa Baba Atomic Research Center le DRDO IO tanhena countdown honna chabi chu hlan chong vel he a ti chuan chnu dar thum le minis somli panga a rolin bom pathum chuan ti puak ta ni bom ti po ani vele hian White House chu atlu cheta ti thu Delhi an thon nga la chumi om sia chu bom chu ti po ani ta ti na ni nuclear bom ti po ani vele hian Prime Minister Vajpayee chuan man mo takin press conference ko nga la nuclear bom ti po ani thu chu khovel hriata apuang ta ani hei hi me ni som pakhat sang khazakwa somkwa pariat ani me ni som pathum chundar som pahni le minute som ni pakhata group number 2 anti mai apuak na lo chi chini chu anti puak le a pakhate ro chu kan hlot ling to thove tin anti puak talawa anu nung pahni hi apuak na vak lo boka lira ngin le ngin lo te na khoi mun na mi ma in hemi puak khei an man lo anti ani sangka sakwa somkwa pariat kuma nuclear voi nga anti po hi operation shakti anti zeta hun local jail ai ro chuan sangka sakwa som sari palia anti po hi pokran 1 anti a sangka sakwa somkwa pariat mi kha pokran 2 tia soizui anita ani US spy satellite te mu lo le US intelligence te riat mi alowa India nuclear ates hian America barakhai le a kumsom chunga intelligent lamakan lo chamna lian berani anti hial rengani nuclear ral thuam chungchanga hian indo na po thleng se anei ho ram jinga amang ma satu ni tum lo ram an oma chutianga mang ma satu ni tum lo na chu no first use policy anti a nuclear ral thuam mang ma satu ni tum lo ram hi khovela ram pani chia an oma in rin lo dewani ang chu India le China ani China President Jiang Zemin Khan
China nuclear te hi mi vabe na tur ani lowa lo inven na tur chawani ti in nuclear manga mi in min bei ani lo chuan kan bei ma salawang min bei na an mangani ero chuan ke ni po in kan mang ve ang ati a China ang bukin India po hian ramdangin nuclear manga min bei ani lo chuan nuclear mang ma satu ni kan tumlo anti boka heba ka hian nuclear nei ram ho reng reng hian atlang pui thu a chuan nuclear nei ve lo te beinan an nuclear hi man an tumlo thu hian soi veka India le China ti lo nuclear ral thuam nei ho ramdang te hi chuan no first use policy hi an nei lem lo ni ina langa UK phei chuan amang ma satu ni emo ni lo emo chungchang a hian eng policy ma an nei lo hrim hrim ni a soi ani bokani tuntuma hian kan du tok le ripotanga video le peka chuan India le Pakistan ral thuam nei dan le sipai nei zat kim chang de ule ka khai khin na ronda kan tum don nia lo dam tlang ula lalpan mal som zel che uro se